Yo, live and clear as we go on Apex TV. My name is Wilson Byamukama, all access. I live in Mbarara. Wow, mwasiba mutamwena abanyambarara Western Region katika jina. Mwena himuri mwena wantu wetu kutoka Kasese, kutoka Gulu, Lira, Teso, abari za kazi. Banafe mwena batuwuliriza abaturaba ko Apex TV mugamba mutya bulamu bugamba ki kuti abantu betu abekasese endamusoni nyingi tukazigamba ngutwazimarayo. As we are here, no manya every Thursday for no to celebrity, and that's when the program we call it Celebrity Show. Now, twafurayo mushija omwe abariyoni bagezaho kwimusiye kintu barwana nacho struggling for the fittest. Tariyo ndijo yatsaraho mu studio zitu reka tugambira amazina genda hakurga rero tumanye binde bukumukwataho. Sebo amazina gawe? Yes, amazina ni Best Godi ninga Chitiwa Godfrey. Chitiwa Godfrey akarifunza ya yeta Best Godi chikomanyisa ngudizina erukukora sente no turanka iyi muganda wanje ndi around Mbarara konka ekinkweshongora nyenda kitambure Kampala. Ori around Mbarara cyo kweshongora cyenda kitambure Kampala. Before kitakatambure Mbarara kitakatambure Kampala wanyu henyini best ninkai owitu tukija tukantorgar konjiri twafurukira kitagwenda. Yafurukira kitagwenda yashankanye Steboni wibanda. Anyway, now Godi ninga Best Godi ekeshongoro cyawe nebyeshongoro bingahe? Right now nyine byeshongoro bina na nebinde bincahandikire birungi munonga ya hariho Suzana, hariho Beautiful, hariho Tasa, hariho Akapande nkaka Idirisa Kenzo. Okay. Hata kibuzo cyanje cyo kubanza muri yebyo wakozere mu video India kuza shootinga konka no kwetwara mbwe ninja no kimanya ibintu bya music no kwetwara mpora ikibuzo tuwakakigarikiremo ombe buzo byanjye hine cyesongore ki wakwatire video. No. That is the answer. No. Konka you in a pipeline or you no gezaho. Tukuletera beshongozi tugamba nabo tumanya ibarugire tumanya ibaka tumebe kubafaho so that yes akoba we are in time abantu the rising stars abana nibimuka. If you are number one artist you will not remain akoba haba kwimuka koro cyo yahansi one day you will rise. So Godi wagira ngo nebyo shongoro bana oyirebe ndebe wahandikire now ninyenda kubuze kibuzo oinabazire bawe nko muntu narniwe bambi bakagenda abuko muntu nanaenda kumanyeho ibintu bice. Yes, abazira bonyine hatinye no muziro omwe. Yes, omushija wakafa inyuma myaka nk'etane inyuma. Okay, yeah, hatinye no omuziro omwe hine shoyi watiro kajo nyo nati imbere mukasho kanje tnkazoko nakatera abantu nahora bajya ngo Godi wareta form ninga wareta cheya. Yeah, show ezinkuzaho neza bande tinke zanje zinyeterire konka kunkuzaho ndeba abantu nabareka bashemerirwe munonga kubanyinira karonje nuko bakunjira kananye ninkemanyaho music nimpandika erije ninye kugihandikira. Yes, tinyene management konka music yinkwandika erije ebonire kanegesa no yihamu message kare. Godi atugambire kintu n'urugendo rwa Yarusya nebyaryo nakora obira winje utari music industry ninga utakweshongoro utari recording no ukora ki? Yes, enyuma ho mwako guhuire nkani nzanda TV West twaje kandi mutwaje kigombe kirimo baka China barta ba Speed nabandi konka hato mwako gunagena nta kambe singa music. Then nantar music ahinkuba kujanta kambe nye kwasiza kache the professional baba bona bakutegisho che. That's very good. That is very important. Abuko abantu abinjira bajyango mweshongozi yabatari kweshongorana nakora ki abantu bajyango abeshongozi tubagira mirimo ebugambo nbabiri binje bukurga ombantu yajya nasharisho che ninga na baba no koranka kujyango wowe ne customer bundo umukoreho akobito ntukira. By the way Apex TV ntukira kuronda talent z'abantu mureta ugamba nawe hakushobora byakora kujyango it is marketing tumurondera atukugambira na
nakora china korai so muganda wanje no korai wadena mu program yo mukozi konka it's like a bit they have to know you abantu bamanye no korai right now ninkora opposite na subs haro salon bageta top state salon salon yabagiga munonga no bakumassaging bakuscrubbing buri kimwe cyo kubana wenda cheroho yes nani nyendo mwana ogu ningo mwamo gwatereze makapera kechesho ngoronka kimwe tukuzomuka humuro then we later come back with the more information about him tereze yakapera na mnoga kechesho ngore cyojo techika kwata ninge chiriyo nkiza kwata ninga abantu bachurireho ikesho ningiwe chikushemeza nko muntu banzo kange makapera tureba abantu bamanye no mubwiro bwinja abantu chiri different tunabasa kuma music yawe ukata kumanya ningo muntu akumanya atakumanya music yawe hata bakange makapera turebe. Yes, music yine yona ebonire konka hariho inda kwereze mu ncenje mutko hariho ibare mbarita Suzana tekamo energy yes. Suzana munacyalo nayenga mwagala hobankole ntyanze Suzana munacyalo nayenga mwagala hobankole ntyanze ebintu byakola binsumbo wanyo nayenga mwagala sirina ntobo yakumuleka ebintu byakola byachitsonyo nayenga mwagala sirina manyiga kumuleka nze akapera wakahura Suzana is the track done by Best Godi. Yes. Of course we prove you that Western has talent. People have talents, and we bring you every Thursday a celebrity to share a genre of music to you. Ladies and gentlemen, for some people who say in Western we have no vocalists, we have no artists, we have in variety, but it's up to you to pick someone you see in interest. If you can help, you can. If you feel that person can come on your wedding oba mkoro gwawe oba pate all no basa kuminjectinga musente kaje tumwana gunanye songoroje. That's what we are trying to do. Ntumukuretera ugamana. Let's go for a commercial break and we come back for more information.